articles. Thare ngazu chapter ngawa di articles chira khaja ngazu kharchang common nouns. Sorry. Proper noun. Sorry. Pronouns ra. Pronouns ra. Pronouns na lo la ngazu kharjere subject na chu choe da object na chu choe ra. Nga la le da ko la le da ko mo le da ye wa do ni jang sar tang. Da thari articles articles na chidang gi khare ngazu ya grammar mengyu gi article na chala ro la kho chora ya chi articles la na nyin zum ro de ra be de ro da nyamshi chin ra nyamshi chine ni su su de ro khasa zumi ro tung do de la article la chora ta thanda di grammar shi sun do ba ko article la chambala ko khare miss ka sar ro chila ko sar ba chik chala noun jila ki shi sim sar ro chila de ro shi ko cha ta di simed la ngzo gi konyu yo ro ada and da sum cha ter da na ri ngzo khari khar chu de da pechi da yo samar konju ni de sa ta hoda Amina visited the zoo with her brother Aziz. These are the animals that they saw. Amina ani di khasa chizing khan la dores sunyam dala Quran pingya phu Aziz nyam klara. These are the animals that they saw. Ani animal dinzo res konjo thongsha yogi animal dinzo res ra. Da ani na khari khari mena a and n are used before singular nouns ra a the n niga khadu ngela pijichila na singular nouns ngela pijichires da ye thanda khare sorry they thanda de they mean one of something shik le jarang se pige na damas mi shik do da lang chin shik do le zula Amanda an elephant ra de ro pijichires n is used before nouns beginning with vowel sounds such as a, e, I, sorry, e lana dali ramaj, o, u, konzongachi. A is used before nouns beginning with consonant sounds such as b, d, k, ka, sorry, b, t, t, ka, ga, sa, and so on. Ta khalare a and ladi kharinga la pirichilana mean same bachira mean de khari go chu gore vowel sounds vowel re ra yin go khapo mara samsa ya vowel go ma chu ina da di vowel gi dale chu ra vowel gi dale nge yi mean den ji nge la ngon chu khathore and theories ta vowel khari re la na khonjo gi dale ya jura a e o u la den zo gi dale yu na yang de ra vowel da yang adi che dene a di khari ngela phishila na mi ani go chu sa di consonant sounds consonant na ta khonjonga de piche ra sorry khonjonga de piche ani a b sorry a c d ka ra te sangmalo karche dere kogi consonant ra chatir ra dinjongela a phishe gures pichashna an elephant an ostrich an eagle an antelope ra da sangma gi din la khardu vowel go chu do wa mondiche vowel go chu atsam gi changma ya khasa a and yawo khago mar khasa samja vowel ne go chu wa na da di khacha do re ya consonant gi da do cha do na ya khola monje adya wa da di jema le tu thep chet khasa thep shitsa sa tu ra sumba shiwa na then a tiger a wolf a lion a camel ra then she tiger la t da w da l da c samalo consonant chatura seshi chatura di ye samadila a alat desa and then read these sentences that's it below show us I have a car the car is green that nananga sum chatura nyangani yura ngala moda shigyes and moda di ngumbure sorry jangures dalej kijli to dile dale diya kharij lere ngojo ji chisa jala chala dira an goni agar kar le mara ngala kar shigye kar di to sabla ra dindi sabla ngajo da phi chechra ta dila kon seo le ta a car means any car ra a car la jamala motor shi le de ko motor khari ne ta yin chogo is any car la na motor khangrong shi yin chogo is we use the car
anzugi the car le the piji che di kha che la when it is clear which car we are talking about running kha cha de the le di ta anzugi motor shi ye la sarwa ta motor dirang le ke shi ha ko sarwas it is clear sewim bachra khari sewim ba anzu motor khagi ngaran si ke je shi ye di sew cha sawajla motor di ko la shi samba the car shi res 당시 고래 I have the car le mares kalana the lady khadong gore chingye la ji se se chisa gyo medi ke khongye di ji adi ko la shi ye ba ha ko na and the car le res when we have already mentioned it ji ji ga ji khare mentioned lana nge la chaba nge la she chaba ji ko la she ina ya do the car le res orta da bheji chi res dinenga chater da le ya ji da di peji jemali gire ya the moon, the sun, exercise 1 complete these sentences with a and n. And the n yi page shishwa. Study page gelings chitura. Nye tunda dishigi nye laime da gelings konshwa. I am Rakesh Kumar. Rakesh Kumar is I am in class 2. Yes. I live in a flat with my parents. Flat lady kamba ton te khasa tingdo me nge ge diji bu yungi jra khasa thosa jiran ji yungi de dira la flat le do ya ga da de na on this flat na de yes sunyam dula ni pala manyam tlara my father is dash engineer ni pala ani khare engineer shi jire yes ra chargyo chi ke jire yes razamba de la kharli ra de la tagi tagi itsi di khare dali engineer ra he works in dash factory. Korani factory shila lachi ores ra sodashila. Khalir de la khalir ra shigleti alira english. My mother is dash architect. Ni amla architect is architect la na khare khamba sopta sungi den da. Ra sopta sungi remote chinens design chi den dila architect le ra. Ni amla architect is da dila khalira ad enniga. She works in dash office. Morani legunch na lagachires. Ra office de la khalir. Legunch na at the end dameche. I have dash younger brother and dash elder sister. Ngala pinja puchu ashida ani pinja pumuchi ashiyes. Ra shigla itishli ra. So young de la khalir and elder sister. At the end khadli ra ditsi la tagiri complete these sentences with a an or the ta khonju sumga phirchi da ra da gi thanda ang ha ko sarwa chikki je she sawa chi yana ji khar mi chi ki dikola shi gi ba ha ko we na Maya saw an eagle in a cage ra Maya kha thongre chag di khasa eagle lana dit chagyo ma da ta dinga shaw mus pege na tinguli tos le rang je pe chu kaps ani khasa di cage lana dinal raya na ta chu she da digital thong res dash eagle escaped from dash cage ta khare cage da eagle ni swim ba ki she sarwa so khalare the eagle escaped from the cage ra Quran cage ne ma thar is kalana diniga gaun la sarwati I gave dash banana to dash monkey that belonged to my neighbor. Tanye khare banana shikte in la chorwa. So khatire I gave a banana to the monkey. Ra khare monkey su ko shi ha kore ha neighbor jimba. Nenga roj da ko su di roj la korwa. So I gave a banana to the monkey that belonged to my neighbor. Tadi khar neighbor ji ba da chik ha ko di yotos la the monkey la chura ta ya monkey khangru ji ba ha ko me acha chishina ki maro che na I gave a banana to a monkey dendela chura di nenga da chater sumba the dash boy who ate dash strange fruit complained that it was bitter ta pushi su kha ji nge lang ke she ma so khalore a boy who ate a strange fruit ra pushigi ani shindo cancer bo sangye digi ani complain chisumus ra khari complain an yora shesumus khari yora shere it was bitter dikhak di dulani yora shesumus pushigi ra
I have dash apple and dash orange in my bag. 다 그래 신도 apple 나로 강로인 초로와 apple table 강 여기다 apple 그래 나랑 여기 들이 켈람도 그래 말라 apple 시기당 orange 시기요라 초로와 so 같이 해봐라 이거 n 두라 Satish is dash obedient boy. Satish di ane pu ane khanimbu shiyores shigle dele chero ane khache chenda. Tom wrote dash letter to his friend. Tom gi koran thogola yigi shit chires yigi shit tangsoda chistul kora dela khachi mera shigde dela. I have dash teddy bear sorry ngala teddy bear shigers ra dela khachi che. Ta khare teddy bear kola ranja shido dash teddy bear is very soft. 당아주 거리꼴시 하고자 쏘아서 가데라 카티레 삼다인다. Dash rose smells good, sweet. 다들라 페이지 달림버. The rose smells good. A rose smells good. 어데. 알레옹 아이서 건다. 알렘바이서. A rose smells good. 라 rose 시기 지마신 복하기래라. 지당기 시더라. 되지. Write a, an or the to complete these stories. The and the assume kyonrichni means the conscious fox and the grapes. Wamuta chugurumsra konsokoshi rumdimina. One day an old fox was very hungry. Ra nimashila fox gengoshipe tototres. He entered dash fruit garden. Takadila khatir samdainda. Ra Mado garden medo dumrash ikaza shindo dumrash nana zures and so dash bunch of grapes that la khadore a bunch of grapes la mangsi do ale me che bunch la na chakochik ra chugurum chakochik thongres he wanted to eat them kodl sanye thores he jumped to reach ta khare gana grapes ki she sarwaso the grapes but he failed in a core He tried many times. In the end, Tamadla, he got tired. He said to himself, Dash grapes are sore. The grapes are sore. Then he left the garden. Korani dumradil ne tembares rayamaradi. The hare and the tortoise ra hare lana ribon rabbit le dar hare ni paralatis kebayona khansh ra ne hare le de ribon rojla kut so khare ribon da di digla khalare tortoise la rebella ra this once ta khare tenchi glass nimashi glass tuji glass Dash here, a hare, Laura, and a tortoise decided to have a race. Ra, Yukshashi, Liam ba Tachi race. Race lana Jindu Chajra, Yukshat. Up to an old anisara, the match. Up to an old tree. Shindo Gimba Laura, Shindo Kazore. 신도 gengola ore denji pardo yushalen tachires dash race began the race began ora kalanta race kan ke shisarwa and dalwa dash tortoise moved slowly ta khalor dila tortoise kan ke shisaswa and dila dalembe alembe ra but dash here ran fast ine tortoise pe khalidore ine here rabbit de pe yokudores Rather Dela Kalir, Konsunia Ganachi Sarwa, Dela Kalir, Dalire Alirwa. He left the Dalirwa, he left the tortoise far behind. Koyeda Rebe de Jela Shan Liris Taribuch. Then he stopped and slept near Dela Kaleta bush Tamuchi Lemaswa, Kati Dela Abush Lira. Sanyob de Dikila, Konikures, Zamshaja Konikures. Dash Tortoise kept moving towards the tree. The tree. And Dila Dash Dikachimba. When Dash here woke up, again Dila Khatire, Kanakishe Sarwa Hakora. Muyadni Sidu, Dash Tortoise was near the tree. And Chibujiga Dila Kare, Tortoise Kanshe Sarwa. Dash Tortoise reached
dash tree. Da sama karşıya da peşirwa. He won the race. Kona top race.